From Syria, the land of civilizations and the cradle of history, Sana delivers the news to the world with accuracy, expertise, and responsibility. Suriye, Türkiye ve Türkçe konuşan ülkeler arasında kültür, iletişim ve işbirliği köprüleri kuruyoruz. Desde Damasco a España y América Latina, les actualizamos con las noticias destacadas de Siria, Oriente Medio y el mundo. Sana en français, la voix de la Syrie dans l'espace francophone. اب پررنگیا سوریه گرتی به همو پیکاتین ویوان نشان دادن هر وها ولاتکی کو پررنگیا چند و رنگین خوا دولمنتر دبا شین بردک